Idemo narode da peremo stakla. Evo, muškarci nek nauče kako se pere staklo. Znači, uzmemo, pokvasimo lijepo ovo. Uzmemo, znači, umočimo u deterđent. I zatim idemo po prozoru. Ovo nam služi za sušenje tečnosti sa prozora. Idemo, znači, krenemo lijepo od ćoška do ćoška. Evo, lijepo ostaje pjena. Evo. Razmažemo po čitavom prozoru, znači lijepo. I sad samo dođemo sa ovim. Idemo lijepo kružnim tokom, najlakše kružnim tokom, tako da dole silazi voda, ne ostaje uopšte voda, znači idemo sve kružni tok. Sve kružnim tokom idemo. I završimo, znači, tu na kraju. Zatim pokupimo lijepo s ovim, znači sa krpom običnom, ovaj višak vode i običnom bijelom krpom ili nekom suvom krpom, znači pređemo uglove i ćoškove i prozor je lijepo čist. Eto, tako, znači možete pomoći svojim ženicama ili ti svojim ljepšim polovinama. Lijep pozdrav narode i živjeli.